Ibihe byiza ukomeje gukurikira Dressing Room TV. Reka nizere ko umeze neza, nizere ko ibikorwa byawe na gahunda zawe ziri kugenda neza 100%. Nako tumeze neza. Ndagushimira gukomeza kudukurikirana ukanasharinga uko bishoboye kugira ngo abandi babone ibikorwa byacu. Nge wumva nitwa Sam Kayiranga, nk'ibisanzwe cyo kugeza hamwe mu makuru y'imikino utegeze wumva ahandi hose. Turi ku itariki ya 17 ukwezi n'ukwa 9 2024. Nje kukugezaho iki imibare ivuga muri shampiyona by'umwihariko zo ku mugabane w'Uburayi. Muri weekend zarakomezaga, twabigarutseho ku munsi wo kuwa mbere. Ubu ngubu nje kukugezaho abayoboye abandi mu gutsinda ibitego muri za shampiyona uko ari 5 z'Uburayi zikomeye. Ndahera mu gihugu cy'Ubufaransa, Mason Greenwood. Uyu nguyu ni ryabuye ryanzwe n'abubatsi ariko rikomeza imfuruka nyuma yo kujugunywa na Manchester United. Yageze mu Bufaransa aribica biracika. Ubu ngubu muri Marseille afite ibitego 5, akaba ayoboye Ligue 1 yose mu gutaha izamu. Ku mwanya wa kabiri akurikiwe na Barcola wo muri Paris Saint-Germain afite ibitego 4. Ku mwanya wa gatatu Enrique Babichka ndetse na Ousmane Dembele wa PSG bafite ibitego 3 bose. Reka nyarukire mu Budage, Bundesliga. Harry Kane akomeje ku buyobozi y'icyuma nyuma yo muri no weekend atsinze hat-trick, akaba afite ibitego 4. Uyu muramuza akina Bayern Munich, akurikiwe na Kramaric ufite ibitego 4. Witwa Malmush, Wirtz wa Leverkusen ndetse na Demirovic bafite 3. Mu Butaliyani muri Serie A, uwitwa Retegui wa Atalanta afite ibitego 4, akurikiwe na Marcos Thuram wa Inter de Milan afite ibitego 4. Romelu Lukaku nyuma yo gusanga se Antonio Conte afite ibitego 2 muri Napoli, akurikiwe na mugenzi we Kvaratskhelia ufite ibitego 2 ndetse na Pulisic wa Semira ufite ibitego 2. Muri Espagne, nyuma y'ikipe ya Barcelona ikomeje kwigaragaza muri 5 ba mbere bayoboye, harimo 4 ba Barcelona. Uti bihagaze bite? Lewandowski arayoboye n'ibitego 4. Ku mwanya wa kabiri Lamine Yamal afite ibitego 3, Kylian Mbappe afite ibitego 3, Rafinha afite ibitego 3 ndetse na Daniel Olmo afite ibitego 3. Muri Premier League, witwa Terminator akomeje ku buyobozi y'icyuma. Uyu nguyu yitwa Haaland muri Manchester City akaba afite ibitego 9. Ku mwanya wa kabiri Mohamed Salah wa Liverpool afite ibitego 3, anganya na mugenzi wo muri Liverpool Luis Diaz afite ibitego 3. Noni Madueke wo ku kiraro wa Chelsea afite ibitego 3. Hanyuma ku mwanya wa 5 Wisa wa Brentford na afite ibitego 3. Munyemerere kuri wa kabiri kuko ari Champions League mbanze bagezeho ibiteganyijwe uyu munsi. Ni Champions League itandukanye niyo twari dusanzwe tureba, bigendeye kuri forma uyu mwaka ukundi izakinwa mu rwego rw'amaligue. Champions League isanzwe yakinwaga mu matsinda 8 agizwe n'amakipe 4 muri buri tsinda. Gusa uyu mwaka siko bimeze kuko amakipe azakina ku maligue. Umwaka ushize Champions League mu matsinda ikipe yakinaga imikino 6 harimo aller tour. Gusa uyu mwaka siko bimeze kuko buri kipe izakina imikino 8, isure imikino 4 ndetse inakire imikino 4. Muri kimwe cya 8 ikipe zizaya zikomeza ari 8 za mbere, hanyuma kuva ku mwanya wa 9 kugera ku mwanya wa 24 zikine barrage cyangwa playoffs zishakamo ajya kuza 16 kugira ngo zikine kimwe cy'8. Zikijya muri kimwe cy'8 izamanutse nkuko byari bisanzwe bimenyerewe ko zizajya zijya muri Europa League. Gusa uyu mwaka siko bimeze, nta izajya muri Europa League, ahubwo 16 za mbere zizajya zikina kimwe cy'8 hanyuma bakomereze kuri forma yari isanzwe ya aller tour knockout stage kugeza kuri finali. Guti imikino ihagaze gute kuri wa kabiri ku isaha 12:45 Young Boys iraza kuba yakira Aston Villa, Juventus na PS Eindhoven iraza kuba bitana umutwe ku isaha 12:45. Real Madrid iraza kuba yakira
Stuttgart ku isaha ya saa 3. Sporting Club de Portugal ku isaha ya saa 3 kandi iraza kuba yakira Lille muri Portugal. Bayern Munich ku isaha ya saa 3 nayo iraza kwakira Dinamo Zagreb. Umukino w'umunsi ni AC Milan mu Butaliyani San Siro iraza kuba yakira Liverpool. Ku munsi wo ku gatatu amakipe nka Manchester City azaba akina na Internazionale da Milano. Umunsi wo kwa kane arimo Barcelona, Arsenal ndetse na Atletico de Madrid nazo zizikiranura.